Nou, Marius, buenos dias, guten Morgen, guten Tag. Welkom hier, Strookland Manitoba. Ik wil eerstens een zeer dank zijn voor al die schöne Kommentare, die ik gekregen heb. Het redt niet zeer veel, dat als je me krijgt, zo schijn die lezen, es schijnt dat je die watchen, die checken, die video's. En die zijn niet alle letten zeer even rein interessant, maar ik probeer dan met iets wat niet op te komen, maar bloos iets wat te zijn er te doen, wo je entweder een vrede hebben, of vielleicht een beetje hoepening krijgen, oder remote. En spätestens dus immer waar weer, wem dat interessiert heeft. Dus ik zeer dankbaar voor. En mensen hebben ook gevraagd, waar ze kan mijn video's vinden. Eentje die hebben die bloos gezien, wie einer heeft den anderen die geschickt, oder zo. Maar ik van de naam, wat ik hier nu wil wijzen, dat is eben Rancho Buena Vista, Vell. Waar je dat dan door een Google of YouTube tappen, daar wordt de video's te opkomen. Kan je die alle zijn, waar je wil wifi hebben, im stuur, of thuis, of in Coffeeshop, of waar immer dat is. Dan kan je die alle uploaden. En dan kan je die thuis zijn, dat is dan niet erg. Maar hier zijn die, nu kan je dat zijn. Ik heb einige mensen hebben me gevonden, gevraagd, wat ze die vinden, weil hier is dat. En waar je de ogen, wanneer het zegt, hoe je dat video, zegt subscribe. Bij doen optrekken, dan wordt je gevonden, want het eerst al is immer zijn, want het niet video is. Maar immer gaan, zeer dankzij voor alles. En wanneer dat niet te veel is, dan wil je een commentaar laten, een comment laten. Dan zegt, schrijf je naam, de naam van hoe je zijn, wordt van land. Dat interesseert me maar zeer, dat te lezen. En immer gaan, van der wil ik reden, van zo'n wat viele mensen met trouble hebben, en trouble gehad hebben, en ik ben een van die. En dat is, einer merkt zich immer te nichts, einer taalt zich voor nichts. Ik weet dat ik in de school werd, en een kleiner jong weer op was. Als ik denk, het werd een prost, en einer had je dan niet immer de beste kleider aan. En du werden immer so eine mensen mangt, die kinderen mangt, die lachen je hem dan uit, en zich vragen je hem. En dan fängt einer sich an, Treit te tragen. En einer was staat op, en einer glaubt je bloß met einem wird nicht. En deze week nog waren hier ik dat jemand mir dat denken halten, dat einer sich te nichts talen dat. En eentje zei, nou je ik zijn dan maar mens, met mij is het niks. Dat meint niks met mij, ik weet je ook niks. Weet je, en eentje dat leeft nog vleeg, waar ze zichzelf te nichts merken, dat is een duimigheid, dat is niet. Want we ons bloß maar raufragen en te nichts merken, dat is niet wat God wil. En wat je mal nächste Mal, waar je en steht dat je dat dan je raufragen te nichts merken, dan goed mal am Spiegel nemen, want geen raam is goed mal am Spiegel checken. En dan check je het mal aan en dan zegt te jezelf, ik ben krak zo, je merkt, of mij zit het krak zo, was God mij wil gaan. God heeft ons mal erschaffen, der heeft ons krak zo gemerkt, als hij wil gaan, wie zullen zijn. Dort hält sich Glück, wo reck wir sind, wo arm wir sind, wo von den Kleider wir anhaben. Du kickt Gott nicht noch. Wir sind alle über rein in Gott seine Augen. Das ist, Jesus sagt ja, das Wichtigste Gebot ist ja, dass wir den Nächsten selben leben, als uns selbst. Und wenn wir uns selbst nicht leben, wo können wir andere dann? So, von nu an, weil wir uns proben, wir dürfen uns gut groot doen, te groot doen, aber weil wir uns nicht te nichts merken, dann dürfen wir spotten über Gott, dann haben wir uns Frack über Gott. Und wir sind alles Menschen. Ich habe Verken, wenn ich fremde Menschen treffen, die anreden da oder so, dann die sind so blöd, die proben sich an, bloß von allen Bach zu holen. Weil sie denken, wir sind alles Menschen. Gott hat uns alle erschaffen, und Gott checkt nur das Hort, wo der Durchband stehen wird. So. Dat is wat ik wil zijn. En nog een ding wat ik wil zijn is, ik red van God en Jezus. Die wil met ons vriend zijn. God wil ons himmlische Vader zijn en Jezus wil ons vriend zijn. En wie kan te hem reden, Christus, ik hier nu te junto. Mir wordt gezegd, eerst einmal wordt hem geleerd, einer kann nicht auf blödes beten. Oder einer kann nicht bloß groß zu Gott reden. Das kann wir.
Dat heeft Jesus opgemerkt dafür. Wie kan hem reden, krijgt es echt te junt ook. Want we troubles hebben, want het schijn gaat, wat immer dat is. En ook, er zijn ook zo'n mensen die, wat je leert, je zei zelf thuis niet de Bibel lezen, dat de prediger am zondag. Wel, wat is dat dan met? We voeren zondag niet kerk en aan de werkgever, waar we niet de Bibel lezen. Ik weet, ik wil dat niet zeggen nu. Gott will ans Freund, Jesus will ans Freund sein und wenn wir will Gemeinschaft mit ihm haben, dann müssen wir die Bibel auch lesen. Das war heute die Bibel, die er zu uns reden. Und immer haben, das ist so, wenn wir bloß würden am Sonntag eten und an die Werkgeber nicht, da würden wir uns hungern. Das würden wir vielleicht nicht kennen vertrauen. Und so ist es bei unserer Säule auch. Weil wir bloß noch nicht Kirche fahren und der Werkgeber nicht die Bibel lesen, dann nichts nicht, dann hat unsere Säule das schlecht. Wenn wir wollen Freund sein mit Jesus, dann müssen wir die Werkgeber alle Tag. Ich weiß, ich schaffe auch mit, ich habe auch meine Troubles, ich bin lange nicht 100% und wenn ich da noch würde gehen, was ich für ein Mensch bin, da würde ich nicht wieder merken und von Gott und Jesus reden. Aber ich vergebe uns alle Sünden. En die heeft een grote genoeg en een lief voor ons. Zo, door wegen deut dat. Ik heb hier gezegd, oh, bij hem. Du bist zo'n mens, du hast auch so viel Sünden und Fehler und Troubles. Du sollst überhaupt nicht mal denken an ein Video merken von Jesus und Gott reden. Aber dann denk so, wir sind nicht perfekt, das hat Gott auch gesagt. Und dort hat Jesus geschickt, uns raten, unsere Sünden vergeben, alle Tag, frisch und frisch. Und er hat Geduld mit uns. So, doordat ik dat en Emmerhaan zeer dankzij, mocht Gott von der Sehnen en hatten zeer schönen Tag. Von der als jullie de 11. Das war dann ein sehr schöner Tag, Sonne schien, wir hatten bet über Zahl Regen hier gehabt, al über 2 Zahlen, die letzten 2 Werk. Sind sehr dankbar dafür. Lieber noch ein bisschen mehr, aber sehr dankbar für alles. Und für jeden auch sehr dankzij, wo immer hier sind. Dankzij.